Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Siko TV Show. Turasuhuje aho muherereye mwese tubifuriza ibihe byiza, haba mu gitondo haba mu mugoroba, bitewe n'aho muherereye mwese turabasuhuje, tubifuriza ibihe byiza. Wowe utakora subscribe uyikore kugira ngo n'ubundi uzaze ubona ibiganiro byacu ku gihe. Amakuru yacu tuhari ikaze n'ubundi makuru yacu y'uyu munsi. Amakuru dufite nuko Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC M23 yamaze kwinjira muri Shabunda nyuma y'igihe kirekire n'ubundi barwanira ku nkengero yaho, binjira za Nzibira ndetse n'ahandi hatandukanye. Uyu munsi inkuru dufite nziza nuko intare za Sarambwe amasaha zinjiye muri centre ya territoire ya Shabunda, kandi bakaba binjiye ndetse n'urugwiro. Abaturage bakaba babyishimiye cyane muri Shabunda. Twababwiye ko mbere barwaniraga hagati ya territoire ya Shabunda ndetse na Walungu ndetse na hariya na Mwenga, hose baraharwaniye kugeza uyu munsi nibwo n'ubundi AFC M23 yamaze kwinjira muri Shabunda. Ini ntambwe ikomeye cyane, akara gace kari gasigaye kugira ngo M23 yari tarinjira. Kugeza ubu ngubu M23 ikaba imaze kwinjira mu materitwari hafi yose yo muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Rero ibi ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Rero abayobozi ba AFC M23 bakaba bavuga ko ahantu hatahiwe nuko Uvira ari itahiwe, kugira ngo nabo bayigeremo babohore abaturage bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, bakomeje gutotezwa umunsi ku munsi, ndetse mwumvishe n'amaudio abaturage benshi bifuza ko AFC M23 twirwaneho yakora ibishoboka byose kugira ngo ize ibakure hariya muri Uvira, ibabohore nabo babona amahoro kimwe n'ahandi, kimwe na Goma ndetse na Bukavu. Rero mudutabare, mudufashe. Abazalendo benda gutwica, abazalendo badukuye ibyacu, abazalendo umunsi ku munsi batwikira abaturage umunsi ku munsi. Rero bifuza ko n'ubundi twirwaneho, AFC M23 yakora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi baze bababohore kimwe n'ahandi. Ngaho uko bimeze n'amakuru twabashe kwakira ko n'ubundi Shabunda AFC M23 yayikandagijemo amaguru, kandi abaturage bakaba babyishimiye cyane. Kugeza ubu ngubu amavideo yagiye acicikanya cyane, aho n'ubundi FARDC ya Mihunga yinjiraga amashamba ikagera naho n'ubundi igera ku migezi ikomeye, imigezi batabasha kwambuka, bagatema ibiti kugira ngo batambike igiti kugira ngo bacyambukireho, kuko bagiye bahunga cyane, bahungira amashamba, ndetse bakagera naho bagera aho hari inzuzi zikomeye cyane. Ariko Shabunda AFC M23 yikandagijemo ndetse na FARDC irahunga. Kugeza uyu munsi ni inkuru nziza kandi iryoheye amatwi kuba AFC M23 nayo yageze muri Shabunda. Ni ikimenyetso kigaragaza ko utundi duce natwo tworoshye gufatwa, ndetse n'utundi duce turi hafi natwo kugirwamo, kugira ngo n'ubundi bagire gute babohogwe. Umva niba bafashe n'ubundi Shabunda, Kindu nayo baragiramo byihuse cyane. Kuba bafashe Shabunda, kwinjira muri Kindu biroroshe, ndetse na Uvira. Rero dushimira intare za Sarambwe Amadubu kuba bakoze ako kazi ko kugira ute ko kumeza kwagura imbibi, kwagura akarere, ndetse no kurebera abaturage bamaze iminsi n'undi banyanyaswa n'abazalendo ndetse na FARDC. Amakuru dufite kandi muri Congo Centrale, perezida w'inteko ishinga amategeko y'intara yeguye. Matadi kuva ku itariki 6 Ukwakira 2025, Honorable Diatezua Papi yatangaje ko yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko y'intara ya Congo Centrale. Iyi mpinduka ibaye nyuma n'undi yuko hashyizweho biro daje n'inzego za leta z'igihugu. Mu ibaruwa ye y'ubwegure yavuze ko asoje inshingano ze mu bwitange n'ubunyangamugayo,
anemeza ko azakomeza gukorera gukorera intara nk'umudepite. Yashimiye abadepite bagenzi be, abakozi b'inteko n'abaturage kubera ubufatanye n'ubwizerwe bamugaragarije. Rero kugeza ubu ngubu avuga ko azakomeza gufatikanya n'ubundi na leta ihari kugira ngo bakomeze bafatanye mu mirimo yose itandukanye. Ngayo uko bimeze. Andi makuru n'ubundi twambuka i Bujumbura. I Bujumbura Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi, amakuru tufite nuko afunzwe nabi cyane ku rwego rwo hejuru, aho adaherutse kubona icyo yitwa umuntu afungiwe mu karumu ka metero 4x4. Bivugwa ko atabona izuba, atabona ubwo wenyine ntaherutse kubona icyitwa umuntu, kubona amaso ku maso. Rero abayeho nabi. N'undi itangazo ryashyizwe hanze, Bunyoni agira gute ahuruza avuga ko bamuhindura uburyo bwo kumufunga. Yahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi, akaba amaze igihe afunzwe na leta y'iki gihugu. Yashizwe mu kato aho afungiwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 nibwo Bunyoni yatawe muri yombi nyuma y'uko ubutegetsi bwari bugize igihe bumwirukaho bumushinja gucura umugambi wo guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi no gukoresha ububasha afite ku nyungu ze bwite n'ibindi. Nyuma yaho ubutegetsi bumutaye muri yombi bwahise bumwohereza gufungirwa muri gereza nkuru ya Gitega. Amakuru akavuga ko kuva icyo gihe afungiwe n'undi muri gereza wenyine cyangwa mu cyumba wenyine. Kuva 2023 yafungiwe mu cyumba wenyine. N'ubundi abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ashobora kuba ari mu byago byo guhungabana mu mutwe kubera kumara igihe kirekire adahura n'abantu. Banavuga ko kandi afungiwe mu cyumba wenyine metero 4x4. Umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, yavuze ko nubwo Bunyoni afite ibyo akeneye by'ibanze, ubuzima bwe bw'umutima n'ubwenge biri mu kaga kubera uburyo afunzwemo. Ngo hari n'igihe abaje kumusura basanga yihishe munsi y'uburiri, byerekana ko ari mu bihe birushya by'uburwayi bwo mu mutwe. Uyu muyobozi yanasabye leta y'iki gihugu cy'u Burundi guhindura uburyo afunzwemo kuko ngo bishobora kurangira apfiriye muri iyi gereza. Aya ni amakuru n'ubundi twabashije kumenya. Andi makuru dufite nuko umuzarendo wari wakomeretse ubwo abarwanyi basubiranagamo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mpera za kiriya cyumweru. Uvira muri iki cyumweru y'amajyepfo nawe yapfuye. Icyumweru gishize murabizi ko abazarendo basubiranyemo na FARDC ikaza kurasa umuzarendo umwe iramukomeretsa cyane bibabaje. Rero bikaba bivuga ko n'ubundi aharejo nawe yapfuye. Ku gatandatu tariki 4 nibwo aba barwanyi b'abazarendo basubiranyemo na FARDC bararwana karahava. Isubiranamo ryabo amakuru agaragaza ko ryabereye mu gace ka Murongwe. Icyo gihe abazarendo bapfushije umwe mu gihe undi yakomeretse. Amakuru twabashe kumenya nuko avuga ko uyu wakomeretse yapfuye, aho binavuga ko yarangije ku manywa yo kuwa kabiri ubundi aharejo. Umwe mu baturage baherereye muri ibyo bice yabwiye abaturage, yabwiye abayobozi, ababwira ko Uvira abantu bakomeje kwicwa nk'isazi kandi ko bicwa mu buryo we avuga ko ari mu mafuti cyangwa mu buryo budafatika. Yagize ati hano muri Uvira abantu bakomeje gupfa nk'isazi, tubona nta kindi kibitera n'ubutegetsi bubi. Yongeye kandi aravuga ati ku gatandatu abazarendo na FARDC muri quartier ya Murongwe bararwanye
hapfa umuzarendo umwe, undi arakomeretswa, none dore nawe arapfuye uyu munsi. Iri subiranamo ryaje rikurikira irindi ryabaye mu ntangiriro z'icyo cyumweru hagati y'izi mpande zombi, kandi aho naryo ryabereye Murongwe ndetse rikomereza no mu Gasenga. Muri icyo gihe nabwo hapfuye batatu bo mu bazarendo, naho mu FARDC ho itakaza babiri, abandi nabo batanu barakomeretswa cyangwa barakomereka nk'uko amakuru abivuga. Kuva icyo gihe muri icyo gice cya Uvira n'ubundi gihungiyemo abasirikare ba leta n'abarwanyi b'abazarendo benshi cyane, nyuma yo gutsindwa i Bukavu n'umutwe wa AFC M23 MDP twirwaneho mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Habaye gusubiranamo cyane kw'aba bantu b'abazarendo ndetse na FARDC, bigatuma haba impfu nyinshi cyane zidasobanutse, kandi n'ubundi zikaba kuri buri ruhande, ari abazarendo ndetse ari FARDC, bose bagapfa, ndetse n'abasivile bakomeza gupfa, abandi bakaraswa bagakomereka. Bikanasobanura ko kandi ari ikibazo cy'imiyoborere mibi, uretse kwicwa abantu n'ubundi bananyagwa ibyabo, amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro, ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeza kuzamura mu ntera, burakabya cyane, kubera ko abazarendo bategaga abaturage n'undi bakabagira nabi, bakabarasa, bakabanyaga ibyabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero abazarendo, ingabo z'u Burundi na FARDC ndetse na FDLR bagenzura iki gice cya Uvira kubera ibibazo abaturage bagasaba ko n'undi bohabwa umutekano wabo. Bitaba ibyo, uruhande rwa leta rukarekera umutwe wa AFC M23 MDP twirwaneho kugenzura Uvira, ngo kuko iyo aho ireba harangwa n'ituze ndetse n'amahoro. Ngaho nguko uko bimeze, ubwo abaturage bakomeje n'undi gutakamba bavuga ko badafite amahoro arambye. Tuzamuke imisozi miremire, baratuje, bameze neza. Ndonda Bijombo babyutse neza, barashima Imana, ndetse n'ahandi hatandukanye hose ari Minembwe nabo bameze neza, barashima Imana. Ari Rugezi hose barameze neza. Mu Minembwe twabwiye ko habaye igikorwa n'ubundi cyo kubabarirana, ari Kadese n'ubundi na Sepake. Abo bose mu by'ukuri ni ibintu byashimishije abantu muri rusange, kuba bariyunze kugeza ubu ngubu bakaba bagiye gukorera hamwe. Ibyo ni byo bintu byo gushima Imana, kubera ko ari intambwe n'ubundi ikomeje gutera. Rugezi barabyutse bameze neza, bashima Imana, ndetse na Mikenke hose barabyutse bameze neza, barashima Imana ko bakomeje kubona agahenge. Ari Rugezi, ari Mikenke, aho hose abaturage bameze neza, barashima Imana. Abungeri bameze neza muri aho hose. Rero kugeza mu masaha nta kintu kibi kirakoreka muri kariya gace ari Rugezi ndetse na Mikenke, usibye kwitegura gusa abanzi bari za Gipopu, kwa Murima n'Irurenge, ndetse no kuri Pwezero. Aho hose bakaba bahiteguye umwanzi uzaturukayo akaza n'ubundi kugira gutera Rugezi na Mikenke ndetse na Minembwe kugira ngo bafate Minembwe. Ngaho nguko uko bimeze. Tunyarukire i Kinshasa, ndetse tubeko tuje i Kinshasa. Indonda Rurambo nabo bameze neza, barabyutse bameze neza rwose, bashima Imana. Hari agahenge nabo, n'abaturage bose bakomeje gukora imirimo itandukanye, abaje guhinga, abaje kuragira, ndetse n'ibindi bitandukanye. Abaturage barabyutse bameze neza, barashima Imana aho hantu hose. Reka tuze i Kinshasa. Umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri gutanga akayabo k'amafaranga kubiciwe n'umuhungu wiwe mukuru. Rero Perezida Felix Tshisekedi akomeje gutanga amafaranga menshi cyane kugira ngo bahishire iyi nkuru. Amafaranga atagira uko angana, menshi cyane, akaba yashizeho kugira ngo be gusakaza iyi nkuru, ahubwo bamuhishire kuba umuhungu wiwe yarisha abantu ubwo yari mu kabare, akanywa agasinda akica abantu, abandi bagakomereka. Umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi witwa Anthony, ku wa gatandatu tariki n'ubundi z'ukwa kane mu kwezi kwa 10,
nibwo yarekuriye amasasu mu bantu bari mu kabare, bamwe barakomereka, mu gihe undi umwe n'ubundi we yahise yitaba Imana ako kanya. Bivugwa ko yabikoreye mu kabari ka Nuovo gaherereye muri komine ya Gombe mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru avuga ko ibyo bice avuga ko uyu muhungu wa Kisekedi usanzwe wiyita igikomangoma ca RDC yateje akavuyo muri ako kabare nyuma n'undi yo kugahuriramo n'inkumi ndetse n'urundi rubyiruko rutandukanye. Ubwo rero yatezaga akavuyo muri ako kabare, akaza kurekura urufaya rw'amasasu. Umwe mu bakozi bako yaje kuhitanwa n'ayo mabandi cyangwa n'ayo masasu, abandi akabakomeretsa. Amakuru akavuga ko n'ubundi ko kuri ubu umuryango wa perezida w'iki gihugu ca RDC uri gutanga ibihumbi 20 z'amadolari y'Amerika ngo abiciwe batavuga ko Anthony Gisekedi ko ariwe wamwishe amurashe. Usibye warashwe agapfa n'abandi bagakomereka, hari n'abakubiswe bahindurwa intere kuko aya makuru abigaragaza. Ngaye nguko uko bimeze, Felix Gisekedi gutanga ibihumbi 20 by'idolari kugira ngo abiciwe umwana batavuga ko ari perezida, ari umwana wa perezida Gisekedi wamwishe, ahubwo bavuge ko hari ikindi kintu camwishe. Rero ngaye nguko bimeze Kinshasa, urumva bakomeje guhishira umwicanyi, bakomeje guhishira abagizi ba nabi, akari kuri se n'akari ku mwana. Abasenyeri ba Gatolika bamaganye igihano c'urupfu Kabila yahawe cyangwa yakatiwe n'ubundi n'umukuru w'igihugu. Babiteye akatsi, bayiteye utwatsi, banavuga ko n'ubundi bihabanyije n'amategeko atari byiza, ndetse n'igihugu c'Ububirigi nabwo capinze iki cyemezo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost yatangaje ko igihugu cye kitemera uburyo urubanza rwa Joseph Kabila ruri gukorwamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva n'ibintu n'ubundi bakomeje gupinga, urubanza rurimo n'ubundi uburiganya bwinshi cyane. Rero benshi bakabapinga uburyo bamukatiye, bavuga ko bidahuye n'amategeko. Ariko nuko bimeze byose, ibihugu byinshi bikomeje gutera utwatsi iki cyemezo. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe utakora subscribe uyikore kugira ngo n'ubundi uzazubona ibiganiro byacu ku gihe. Subscribe niyo dukeneye, niyo nkunga yanyu dukeneye. Rero si amafaranga, icyo twifuza nuko mwandukora subscribe, share, comment ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo muzaze mubona ibiganiro byacu ku gihe. Turabakunda kandi turabazirikana, ntimwabyumva ntimwabibona, ariko icyo tuzi cyo nuko tubakunda kuba mudushigikira umunsi ku munsi. Abantu bakomeje gukora subscribe turabashimiye. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze barinde, murakoze cyane.